أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب أولا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه توحد بالبقاء وتفرد بالعظمة والثناء وخلق الخلق للموت والفناء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما عليك سلام الله يا أنزل قزا رمزيا عليك سلام الله يا رمزيا قزا أنزله عليك سلام الله يا رمزيا قزا أنزله عليك سلام الله يا رمزيا قزا أنزله أنت من أحزاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته أسكنك الله بكرمه مرافع جنته وتغمدك الله بلطفه ملابس رحمته ألا وإن الموت مكتوب على الشريف والوضيع والعاصي والمطيع لا ينجو منه ملك مقرب مع قربته وآخر منزلك من منازل الدنيا الفانية فالآن قد ينزل عليك الملكان المقربان من ملائكة الرحمن فلا تخافي منهما ولا تحزني عنهما فإنهما عبدان مأموران بأمر Burası hunharca zalimler tarafından Müslümanların camide şehit edilmiş olduğu bir yerin aynı zamanda şahitlik ettiği bir mekan. Evet, arkamda görmüş olduğunuz Fidancı ailesinden 4 tane kardeşimizin aynı gün yani 26 Haziran 1992 yılında PKK tarafından caminin içinde şehit edilen Müslümanların 4 kardeşten bunlar. Bugün buraya mezarlığa geldik. Evet, anneleri Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Rabbim onu şehitlerle, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'la haşreylesin inşallah Teala. Onu da defnettik. Neticede ölüm hepimiz için muktedir olan bir sondur ve bugün onu da buraya defnederek evlatlarına kavuşturduk. İnşallah Rabbim onları cennete kavuşturur ve bu zulmün, özellikle de burada yapmış olan bu zulmün tarih boyunca hiçbir zaman için unutulmaması için bu şehitlerin kabri ve kanı şahitlik edecektir. Rabbim onların şehadetini kabul etsin. Anne ve babalarına da şefaatçi olarak kılsın inşallah Teala.